إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün alemlerini yoktan var kılıp özünün keng rahmeti bilen iksiz çiksiz rızıkları bilen bizlerini hem bütün alemlerini terbiyelep turuvchi Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga cın konularımızdan etken hamd senelerimiz maktavlarımız olsa idi. O kayber günlerini başka günlerden üstün kıluvchi. Kayber aylarını başka aylardan üstün kıluvchi. Kayber urunlarını jirlerini başka urunlardan izgirek kıluvchi. Allah subhanahu ve teala hem Muhammed ümmetine şuşunday zor üstünlükler, şuşunday zor dereceler beruvchi. Şuşu nimetler için ezgine amel kılıp ulu ecir hem sevaplarga eriştire turgan yollarını körsetken büyük bolgan Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga iksiz çiksiz etken maktavlarımız, hamd senelerimiz olsaydı. Seyitli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişseydi. Allah Teala'nın rahmeti bilen bizge şu Zülhicce ayına kirerge nasip oldu. Bu Allah Teala'nın ulu bir rahmeti. Çünkü biz Zülhicce ayı degen haç kıla turgan Allah Teala'nın konakları bulup bara turgan ayının en hayırlı bulgan, dünyada en hayırlı bulgan günlerine kirdik. Bu günler dünyadaki en hayırlı günler. Alimler aytadi, Ramazan ayının ahırkı 10 günü hayırlırek bulsa, başka günlerge karaganda. Emine şuşa ayının günleri başka ayının günlerine karaganda hayırlırek değil. Allah Teala'ga seyiklerek. Hem kızganıç büyük köp kişiler Ramazan ayında gamellerini, izgiliklerini tırışıp kıla turgan bolsalar da şuşa ayının şuşa 10 günlerine büyük isleri gitmeyi. Çünkü şuşa ayda, şuşa ayının 10 günlüğünde, birinci 10 günlüğünde kılıngan amel ibadetlerini Allah Teala en patı yaratadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari'de keletiren hadis. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anhuma. Peygamberimiz aytadi sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma min ayyamin yok biten onday günlerde
El-amelus salihu fihinne. Şuşa aylarda, şuşa günlerde kılına tırgan izgi amellerdi. Ehabbu ilallah. Allah Teala'ga en siyekli ameller. Min hadihil eyyamil aşır. Şuşa 10 günde kılına tırgan izgi amellerge paragandadır. Yani başka aylarda onun kadar siyekli tügel. Şuşa 10 günde kılına tırgan izgi amel. Bütün izgi ameller Allah'ın rizalığı için kılına tırgan. İhtibar iterge kirek cemaat şuşa hadisinin el-amelus salihu degen sözge. Az sızıkla bilgilep iterge kirek. El-amelus salih. Biz onu izgi amel diye bizde tınık kına, tumanlığına, göz aldına getire bizde hem şunun bilen unutabız, izgi amel. Hem biz indi elbette bar bizde izgi amel kılıç edip göz aldına getiremiz. Elhamdülillah, iyi, cumgaga kildik. 5 vakit namazlarını okuyuz. Sadakalar veririz. Zikirlerini, tesbihlerini eytemiz. Urazada tutabız şu ayda. Şu 10 günlükte. Bütünle yoktatmasan da 9. Arafa gününde 30. iyulga turu kile. En hayırlı bulgan gün. Hem onlardan soň en hayırlı barsında hayırlı bulgan gün kile. Kurban gayetekine kurban çalatırgan gün kile. Lakin cemaat el-amelus salih ol yaraklı bulgan amel dip tercüme etire. Allah Teala kabul iterge yaraklı bulgan amel. Salih. Garipler eyteler salihun lil istigmal. Kullanırga yaraklı dip eyteler. Salih. Allah Teala şuşunday ameller kılarga kuşa, ol amel salih bolsun. Allah Teala kabul ite turgan bolsun. Mına cemaat göz aldına getirege kerek, zavodda konveyr boyunca bara turgan eybirlerini. Hem anda bir kişi bola bırakны yakşı tabardan ayırıp tura turgan. Allah Subhanahu ve Teala mına şuşu bizning barıp tura turgan amellerimizning izgisini kabul ite. Nindi bu ol izgi? Allah Teala'nın rizalığına ümit itip işlegen iş. Allah Teala menden riza bulsun deyip kine işlegen iş. Kişi körmegen vakitta kişini körmediler, bilmediler deyip rencimegen, öpkelemegen, uylamagan iş. Hem korkup turun, Rabbim menden üzüngine riza bul, mena kişinin rizalığı kirek mi deyip uylawım. Ayşe radıyallahu anh'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıragan mene bir ayet var Kur'an'da. Şu ayetinin ma'nasını anlatıp bir ele şunun ma'nasını anlap bitirmeyim. Ellezine yu'tuna ma atav. Allah Teala birgen nimetlerini, rızıklarını bir elerde değil sadaka ettirip ve kulubuhum vecile. Lakin şu vakitte kurkalardı bir katıdı. Yürekleri titreydi. Bunlar neyse urlavçılar mı elle fahişlik kılıçılar mı? Haramlarını işlevçiler mi elle? Şunun için kurkalar mı elle? Sadaka vergen vakitte. Yok diye Peygamberimiz eyti sallallahu aleyhi ve sellem. Allah tügüldü. Ne kurkalar? Allah diye kabul bulur miken bu amelimiz deyip korkalar diye. Bu amelimiz kabul bulur miken deyip korkalar. Mine bu cemaat amel izgi olur. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite فَاَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّخْمِيدِ. Şuşu günlerde, başka günlerde eyte turgan tesbihlarınızını, tehlillerinizni, tehmidlerinizni, tesbihlarınızını kübrek eytigiz diye şuşu günlerde diye. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu Ebu Hurayra uramga çıkıp mine bu unutulgan sünnet.
Tekbir әйтә торган булганнар, базарларда, урамнарда, алар башлый һәм башкалар күтәрә. Җәмәгать, без моны әйтә алабыз. Чөнки бу шатлыклы көннәр. Чөнки изгелекләребез арта торган көннәр. Ягъни җәмәгать, әгәр дә садака бирдек икән, шушы садаканы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Аллаһ Тәгалә ди яхшыны гына кабул итә ди. Садака бирдең мәсәлән шушы көннәрдә. Әлбәттә шушы көннәрне генә көтеп торыгыз дигән сүз түгел, ләкин шушы көннәрдә бирелә торган садаканың әҗре тагы да күбрәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Аллаһ Тәгалә ди ул садакагызны ди, яхшы булган садакагызны ди. Кабул итә ди, ала ди. Һәм ул аны тәрбияли башлый ди. Алада тәрбияли башлый. Siz ди үзегезнең тайыгызны ди, яки диягезнең бозавын тәрбияләгән шикелле ди. Безнең әйткән вакытта үгезне симерткән сыман. Бозау килеш алып, зур үгезгә әйләнгәнчә хәтле. Аллаһ Тәгалә шушы садакабызны алып ди, шул кадәрле ди, арттыра ди үз янында ди. Гамәлләребезнең савабын, әҗрен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә арттыра. Шуңа күрә бу көннәрдә тәсбих әйтик, субханаллаһ, вальхамдулиллаһ, ва ла илаһа иллаллаһ, валлаһу акбар, бу тәкбир. Тәһлил ла илаһа иллаллаһ. Тәсбих субханаллаһ. Тәхмид әлхамдулиллаһ. Мактый Аллаһ Тәгаләне. Гел тәкбир әйтеп, тәсбих әйтеп йөрик. Һәм инде җәмәгать гарәфә көнне намазның артыннан, фарыз намазлары артыннан, иртәнге намазның фарызыннан башлап, тәкбир, тәшрик көннәре биткәнчегә кадәр 5 көн буенча тәкбир әйтәбез. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Фазкуруллаһа фи айямин ма'лумат." Аллаһ Тәгаләне искә алыгыз мәгълүм булган көннәрдә ди. Тәкбир әйтеп Аллаһ Тәгаләне улылап. "Гала ма разaqahum min bahimatil an'am." Аллаһ Тәгалә сезгә биргән хайваннарга шөкер итегез ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларны сезгә буйсындырды ди. Корбан чалыгыз, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фасалли ли раббика." Намаз сайын укыйбыз кайберәүләребез. Шушы сүрәне гел укыйбыз. "Фасалли ли раббика." Раббың ризалыгы өчен корбан чал, намаз укы. "Ванхар" һәм корбан чал ди. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әмр итә: "Ванхар." Бу кемнең сөннәте? Бу Ибраһим алейһиссаламның сөннәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мен ваҗада саатан", әгәр дә бер кеше ди мөмкинчелек тапты икән ди. Мөмкинчелеге булды. Яки сарык алырга, яки акчасы булды сарык алырга, корбанлык алырга, һәм корбан чалмады. "Валам юдахи", ләкин корбан чалмый ди. "Фәлә яқрабанна мусаллана", намаз укый торган җиребезгә килмәсен ди. Мөмкинчелеге булып, ялкауланып, яки саранланып корбан чалмаса ди, безнең намаз укый торган җиребезгә килмәсен ди. Шуның өчен Әбу Ханифа мәзһәбендә ул ваҗиб гамәл булып тора. Ягъни фарыздан bir дәрәҗә түбән. Булай сөннәт муаккада дип аталса да, Әбу Ханифа мәзһәбендә ваҗиб булып тора. Әгәр үтәмәгән очракта кеше җиткән килеш, үтәмәсә бу кеше гөнаһлы була. Галимнәр әйтәләр: Корбан чалу закат нисабы буенча исәпләнелә ди. Көмеш закаты нисабы буенча. Әгәр дә бер кеше көмеш нисабы буенча
малы зәкәткә тулган булса, 595 грамм көмеше булса, гайет көннәрендә ул кеше корбан шалырга тиеш. Безнең акчага әйләндергән вакытта 16,000 акчасы булса, бу кешегә ваҗиб. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кисәтеп әйтә: "Фәлә яқрабанна мусаллана", намаз укый торган җиребезгә килеп тормасын, ягъни килмәсен, намаз укымасын, гайет намаз укымасын, мәчеткә килмәсен дигән сүзне аңлатмый, ләкин шелтәли бу кеше уялырга тиеш, гайет намазына да килергә дип әйтеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуга кисәткән. Сахабалар сораганнар: "Әл-амалу салиху фихинна", шушы көннәрдә кылына торган изге гамәл башка айларга, башка көннәргә караганда сөеклерәк дигәч, сахабалар сорый: "Валал джихаду фи сабилиллаһ я Расулаллаһ", эй Аллаһның илчесе, Аллаһ Тәгалә юлында джихад кылуга караганда да сөеклерәкме бу? Джихад иң зур Аллаһ Тәгалә каршында изге гамәл джихад. Ислам өчен көрәш. Сахабалар шунда ук джихадны күз алдына китергәннәр. Джихадсыз яшәмәгәннәр бөтенләй. Джихадтан да улыракмы ди? Ягъни күрәсез нинди көннәрдә яшибез. Аллаһ юлында джихад кылудан да сөеклерәк синең тәсбих әйтүең, тәкбир әйтүең, намазга килүең, җәмәгать намазына килүең. Йоклаган вакытларында, йокымсырап диванында утырган вакытта ястүгә килүең. Йокыңнан уянып иртәнге намазга килүең. Иң сөекле гамәлләр җәмәгать. Күпмедер садака бирүең, Коръән укуың, туганнарың янына барып хәлләрен белешүең, әти-әниеңә изгелекле булуың, күршеләреңә яхшы мөгамәлә күрсәтүең. Гомумән бөтен изге гамәлләр санап бетереп булмый торган. Джихадтан да хәерлерәк дип Пәйгамбәрбез әйтә. Ләкин бер искәрмә ясый, исключение ясый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Илля раҗулун ди хараҗа би нафсиһи ва малиһи фалам ярҗа мин залика би шайъин." Ләкин бер джихад кылучы белән генә тиңләшә алмый. Әгәр дә бер кеше джихадка чыгып китсә, җаны белән, җаны тәне белән, һәм малы белән, һәм әйләнеп кайтмый бер нәрсә белән дә шаһид булып кала. Ләкин джихадка чыгып китеп, аннан мал белән, трофейлар белән кайтса, бу кешенең әҗер савабы шушы көннәрдә гыйбадәт кыла торган, изге гамәл кыла торган кешенең гамәленең әҗер һәм савабына тиңләшә алмый. Ничек шушы көннәрнең әҗер савабыннан кырып алырга кирәк? Онытырга ярамый җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безне нәрсә өчен яралтканын дөньяга китергәнлеген. Карагыз дип Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә бит? "Вама халактул джинна", гарәпчә укып аңлаган вакытта гына тирән мәгънәсенә төшенеп була. Яралтмадым мин ди, яралтмаган булыр идем ди, җинне һәм кешене ди. Аннар әйтә: "Илля мәгәр ди, бер максат белән генә яраттым ди. Илля ли яъбудун", миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә ди. Гыйбадәт дигәнне дә аңлап бетермибез. Гыйбадәт куллык дигән сүз. Намазда һәр рәкъәттә ашык-пышык "Iyyaка na'budu wa iyyaka nasta'in" дип, "Iyyaка na'budu", сиңа куллык күрсәтәбез. Җәмәгать кулны беләсез кем икәнлеген. Хуҗасының сүзеннән чыкмыйча яши торган кул инде ул. Бу кешенең кулы булса, ләкин әлбәттә без Аллаһ Тәгаләнең ирекле куллары, ләкин без үз сүзебез белән, телебез белән әйтәбез: "Эй Раббым, biz сиңа куллык күрсәтәбез, без синең кулың" дип. Biz Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылучы булгач, хәзер Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә безгә?
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Teala'nı yaratuşlardan bolsanız deyin. Mina iyeregiz dip etdi. Peygamberimiz aytdı bir vakitda sallallahu aleyhi ve sellem, minim ümmetimdegi bütün kişi cennetke kirecekti. Kullu ummeti yedhulunel cennete illa men ebe. Minim bütün ümmetimdegi bütün kişi cennetke kirecek illa men ebe. Fakat tilemegen kişilergine cennetke kirmez. Cennetke kirerge tilemegen kişiler, karşı bulgan kişilergine cennetke kirmezlige sahabelerinin gacaplanıları çikten aşıp sırıyorlar. وَمَنْ يَبَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın ilçesi, kim indi cennetke kirerge tilemez? Onda indi münafıklar da, kafirler de, müşrikler de bitmedi tilerdiler cennetke kirerge. Niçin indi karışırdılar cennetke kirerden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men ata'ani dakhalel cenneh. Mina itaat etse de benim sözümni tınlasa bir kişi. Mina itaat etse, neyde bolsa bir amel ümmetine bitindi kuşa. Mina Peygamberimiz itaat kuştu bitti deyip itaat etse de o kişi cennetke kiredi. Ve men asani minim nerseler kuşkanımını bile tırıp mina karışsa fakat ebe o kişi cennetke kirden baş tartışır. Cemaat biz ümmet, çünkü ümmet Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sili başlasan, biz bunu biliriz diye beytemiz. Hemen biz bunu işittik diye beytemiz. Lakin kalbimiz bilen Peygamberimizge itaat itebilmeyiz. Hadisini işitemiz, lakin onu amelde kullanmıyoruz. Amelde oluyuk, işittik, bilemiz biz onu. Senden başka da bilem, deyip eyteler hatta koyulurlar. Bilen, bilgen bilen bir cemaat amel kılırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisen eden balası işitti. Olanın yüzünün oğuzundan işitken kebik işitirge tınlarga teyişti. Namazga yürütürün. Köp mü hadisler işittik. Lakin biz onu işitmeyinge çalışabız. Minim ümmetim cennetke kirir digen vakitte Peygamberimiz kimlerini göz alında tutar? İtaat itüşelerini. İtaat itemiz mi yok mu? Kıyamet gününde Peygamberimiz bizning yanımızga kilecek, biz onun yanına kilecekmiz. Hem o bizden minim emrime buysunmadın deyip sırayacak deyip cemaat. Sırayacak. Sen benim ümmetim buldun. Sen eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip ettin. Azan etkende, kamet etken vakitte, tehiyyatı okugan vaktinde Muhammeden Resulullah deyip ettin. Lakin bana itaat etmedin. Bizning dünyaya bulgan muhabbetimiz, malga bulgan muhabbetimiz, yokubuzga, tüşegimizge bulgan muhabbetimiz, Peygamberimizge bulgan muhabbetke qaraganda küçlürek, yaşırın batırın tugil cemaat. Yaşırın tugil. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en katı yaratı bilen yaratsanına imanın kamil bula. Erkisine qaraganda, balasına qaraganda, bütün kişilerge qaraganda meni kübrek yaratınız deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kişilerden artık. Onun sözün yaratı, onun sünnetin yaratı turunda söz var. Şuna göre cemaat itaat etik Allah Teala'ya hemenin peygamberine. Televizde
bilgen algan ilmimizdekine bulmasın. Allah Teala hemanın peygamberi bütün nerseden üstün bulsun. Kendis kişini dünya kucaklagan jibermi, katı kucaklagan da jibermi. Kiç bilen, divanı bilen televizoru kucaklagan. Televizoru kucaklagan jibermi. İrte bilen yıkısı. Koyşan cemaat biz uyanağız. Hem bizge sıra birik. Peygamberimiz bizden bilen gururlana tırgan ettirip ibadet kılabız. Ruhu yıkıdan, gafletten uyanık cemaat. Şuşa günler, şuşa izgi günlerde izgi amellerimizni arttırıyık. Tövbelerimizni kılayık. Tövbe istiğfar kılayık. Allah'a yakınayık. Çünkü kurban günlerimiz idi. Allah'a yakınaya turgan günlerimiz idi. Allah subhanahu ve teala şuşa günlerinin kadrini bilip, izgiliklerimizni kılıp, tesbihlerimizni eytip, tekbirlerimizni, tehlillerimizni eytip, sadakalar kılıp, uraza tutup, Kur'an okup, tuğanlar bilen yarışıp, başka izgi amellerini kılıp, cemaat namazlarına kilip, cemaat imanlarımızını kuvvetleseydi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullah ve lekum ve lisâiril mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة